megalayapost.news. Kalong si sa kajing sarong ya kajat benriung pada kajalahi baru kawai hakabau samla Jeff Sotun ubadai wain yang kidkat kanyo terhadap National Youth Front HNYF nalum pering laban circle lawan ra ya kajing job hakajing yakun MMA fight Haraipur hakajala Chhattisgarh. Kani ke MMA fight kadai ke balapan Longdang Shan Haraipur hakajala Chhattisgarh balatip kum ka Walke Chan Hades MMA fight hakabau samla Jeff Sotun ulala ban penlim yo pratham dogra tang hapo ka arminin jong ka first round kabadai lingba kata karukam yakun balatip kum ka rare neck choke uniu pratham dogra udai urang yakun MMA balapau bhabat ubaju yakun Nagamatrix fight night bat kadai ka sien ka banyo bo samla Jeff Sotun lawan ra nam hakajing yakun MMA ka ba menta ka kanti u yakun persha yo pratham dogra ubala dai urang yakun MMA balapau ha kari halor kani kajing wan ra nam job samla Jeff Sotun badai rukat ke HNYF u presiden ke HNYF lumpering laban circle ke HNYF Northern Region menta ka singi kelapan kub buram ya u hamuda kompleks nongpo kum kajing buram bo lawan ra nam job kabalong kajing sarong omtangi kasang HNYF Henry ka jaj ben riu hi baro kawai hakani kajing pun kub buram yu samla Jeff Sotun na don lang nadu general secretary kasang kemi uba tali borswer presiden ke HNYF East Casales uba Steve Khairim u presiden ke HNYF North Region uba Hastings Lengdo vice president uba Barnabas Mani secretary uba Alfred Malay uba Birbor Khongbe sports secretary uba Don Roy Kshar education secretary lambat kiwai kino lambat kit khot ke HNYF laban sakil bade presiden jongi nangdai ilawan ra ka burom ha ka MMA fight ma no kalong jing su sarong umdi tang yangi kaseng bade kalong ru kaduksa nam ta kun samla ki iya kini kisini ki bamuta ga i ba mo ma pi baro bisaki kata ba ki kun samla jingi kalangop ki bun kilian nila ba on kalangop ki kum drugs takiat khalai bagi gue je ni bak je bilong kum kena kusa ilong kum model bala yalam ti lade ba pen i kena kusa ka bahan amta bijak bende basi jengi mar paling ngam amta ka sarkar ro yak ba mentah molong nimla ban begi ka ise kala persang ban kler lagi jong ti di kase ban ai ke ro ya ka sarkar ho ba je ba beli impat la ban yo rega kan meskem ba ka sarkar ro kan Thailand sa kini ki MMA fighters mende tangi je bende habro kita sering ila daun yang kini nong yelek kaya jengi batibet. Kemudian tengah kan ke MMA fight, saya hal bapun ke sports. Halala kijong kategori mah, kita ke atletik, kita ke boxing, bat kita ke kuai deh. Saya kalau kejing serong bah mencuang hanya po ribuan gila yo win flori pura ni mah. Balong kum ba Johnny, gane uba Baksim mah. Turu ada kiwai kiwai, mereka ke bang kuat ban orang itu umur dah ngilang kaya ke sports, jadi bersetang shua nadu ke grassroots level, katakan kekuat ke bang kuat ban orang marga, dah ngilang persang, dah ngilang kamsan kebut kadok jadi kalau jadi ngai mesin ni pergi kun samla, bakari ke kubur orang tak bukun belang, waduk cikremen nak cikim, reito long kepada yayale, dah bentar katong, long kum ke exercise nak kita kemet, kalau ru kejimentoy nak bentar dari kejai pendriu bat kalong ru kan usah babatam tentang yang ni dan mah na ki bebas ini beper secretary na po central body i ba steve badai ko mo presiden juga is ba esting badai ko mo presiden juga ribo jingi ba du tinggi kat lang ai na kapor sa kapor ndai tangi pi ba jeff mong ba ni ai kata ka jing ai mesim rei kiwi de ru de ki para samla jingi nadu kentai senrang bat kiwi ki sports tu misal ai musim tekani kadi kalau kaduksa wala ini i lempung ibarat hai bajak ni bok yang ipi bat impoi sebat sakrang bat tinlong ro kum kaduksa babahan amka ikun samla jengi barang ni sekman por bo ibajak la job ya kana amla du nang dai tau fighter ira ya kalama jong keseng akapor ira ya kalama jong keseng ida hala HNYF hadian kata mana apa pengiwan syau batai bajak kikeli kibriu kai ke jumut jong kata ka HNYF kai ke jumut jong ni kalama ka puara bajak fi ong ma kani kalama kadai kalama jong kawai nagi NGO kepadon hapo jela me kalaya kai ga trikam kumnu kata ka NGO bajak la ada patai baka HNYF kadai ka NGO ka ba sakri na mata ka jai benriu klaim kono ke jungyo klaim kono ke jung mentoy klaim kono ke jung kat na mata ya lagi simat ila trei ila sakri na mata ka jai benriu ila kendu mau jam ka ba ya
hak im ke jungi namar ngitip ya kaleng keluar ke bangi lakit nadu masedang ya ka ka result ke banwan nak ni ke kam ke bangi lasim di bangi ngi lalong ki bakloy ban yakun ya kejia ki bakta syahi ya ka jab beliau barok koi hadiah nang ta ibadah bi gambar ki beliau ki keli ya kemudu jong sek jad beliau ngin kersiu lawai ban keu namar pi hakini ki puar ki momenta baka jad beliau ko jongi kala yo ya agam sak namar po ka jingbi jong isbai rumah ka jingbi politics ki klep no ek samai ka jongi idei ki jad beliau ki balai lut nadu ki puar men hendai mungsua bat ni stand bat ni yang scam ha kata kanong rim ke ba ni don kam si syahi kata jingla lut ke ba nadu mungsua kumbang idei ben gilot dan rayangi rasa penkuman rasa penting pensmiet daki jing penting ba harukom handai wala kataru kajat bendriwi kasengat chunayap kan yang rasang hakawai ke benta bangin kersiu hi kajat bendriwi borok kawai bangin kertiau ya kalawai namar kalawai kesong ni kikun semlabro ya kapaten ke bansawan ngin hap ban pek mangi kumba pilih i man hakini kipuar babuan ke jing syapen haria ya kajat bendriwi idai ka jat beriu nyau trap la idai kasih boy penar war ulengau dei nur idai ju jat beriu jong ka beri nyau trap andai mentala da pipet aku di social media ngai ke jingsa pen karya ke jat beriu ke bami ke babun kom tang nak bentar ka jingya yo jing mentuai simat habi dei kam politik andai ka chonai ap sian ngan sabu ya kenja program kenja seminar pan pensutu sepat ba maka jat beriu ke jongi kadai ke jat beriu kejingnya teli bat kadai ke jat beriu ke masta ba pro ke jabin bat ngidon la ka jong hi ke kom sencar kentar watu wan batai start ya kajak beriu jongi bat wan mapi ba ken ong ngi da pemni kumtai man pen karya ya kajak beriu jongi idai kajak beriu ke basitro bat keni ka message ngapa sabaro para do pasnam jongi iseng kalang papier tu ngi along kawai pangen pensutu yo pat ba kajak beriu jongi kadai kajak beriu nyau trap bat kadai kajak beriu balong kawai bat ngene ya kata bat ngai beli yo bajak balawan ra saya kana om tang ya kaseng ndai ya kajak beriu borok kawai bat nganget scam ba dingba kani kajing wan ra kani kana mun bai bajak ikun samla ki jongi ru kini lihat wan sakmat bat speed si jaj jingilek kai boong ke MMI ada si pidan hisa kata kamen siam apa pin yakun ne apa pin lihat kebun kata kejujok kalau apa pai ti ada pipet aku tu ka video kepala pelat por ba ya pai di bajar adin ke jujok referee uang tu kat uni heavyweight bodybuilder udang la kan liam ya uni tau nong lelek kai bala dei balik kai nak ke grup kata ke klub kepala he ka MNF udah player kepala spesial bah po kata ke grup andai bajar bala hul ya kata title lah nyusin lek nyusin bala hul ya tu kata title andai udang la pan liam ya ubah kam hajrong di jong uru yang nganget scam ke bok yang Pak Jofi ban nakal yang keseng du ngene lek ban bu kinja program ban tan iki kena semla ki jong ni habi ide begini ki jan jing lek kan ban kat bangila oh nak kasih 4% bangila tang sipo apa persen du mengin kring mengin tan ben kun semla ki jong ni nginda don sisa kata kejik skomu ban nganget scam nang kini ki kam apa tui bona jong kurku kurdo ini bagi ni leh pelaj ke kun semla jong ni nak ni gabi ke bala penjat pensnio ya kejak bendriu tiba harkom sedut sekendong keceradu kini kejak jendi ba belakoi po cerita sejarah itu dan ningkong ba soban long ka fight ningkong ning siya nga di banyak kawang buriu bakateng uwais te uwais udi to buriu bujrong ha plan ru coach tank te last longi kum ka MMA fighter subuh ngide 60 kg ngide bandan be 60 kg tengimla bentam ha te tu buriu tam yang hadu 100 kg ti cancel no ka fight jungu ha last moment pat is pha nga do we u pertam dogra tu tahu dia balik kai belaju lek kai teng na poka FN metric fight night dia di professional fighter tengah ile jong ni ko ngam prepare nam ta jungu nama ngadi wrestler ngadi mainly ka jing lek kai jong MMA ka di ka mix martial art ni mix bro ka jong to karate taekwondo tai chi ka wrestling jiu-jitsu tengah prepare be wrestling the last moment part kalau ngomne ba uwan utang nong lek kai untuk di striker udah kickboxer specialist di Muay Thai
Tengah di pun akan prepare dengan setiap hadian cisngi ba udi mu openan juga body profesional. Te pabangis dang ka fight taning kong umdon syo kata ka main juga bangan le amno kala blind nama bele ngam stu stau syo ngan le ka no kumenta mo village no fi prepare lupa na fi mi na yang banyak kali ru kadika kali you fi haban prepare ngi ko mu fighter ngi haban prepare lupa kin la daudi striker ngi haban le striking la daudi wrestler ngi haban practice wrestling kamayo uni apa kami urit royam last moment ngasarit te ko mafio I hapo ka video ba hapo ka arminet hapo ka armin di siya nga diyon knock out yu hapo ka minute hi te nga kami alar bali bu play pet no te nga yo ban re katu si khol bangale nga kadika re nek chok ka bangi shit knock in yo ne win 5m ni close ni rin pa la ring mesim so te si khol re nek chok nga yo yuta te nga sinyo ya katu barula kum mga batay nga susarong ila jong ba utu bre udi balak profesional ha India jungi nga prem yu bah juga po dengan perem yu breu balak pau balak bad champion ya ka 10-0 10-0 ka win streak mayo pendam yu bad kumba fly I bangala ulak dia ka khumud ba ka jo ju kala khen shot ka jo kan ka tingam ma ngila ada yu ke dia ka jila ka long baik dari incident na mangimla ban le even protect iki tang kata hi Jadi perlu balik ibu dah makwa ban ai kenang ni kong lagi kena menda di ban lach na jing di jing bang ko menta udrok sula ker hai hapo sula tanap ni shalong jing ipin lek man idong man ikan tot kamdon syo kawi ka jaka kan dong sa mensangi ong ba sa pom nakra sa menlim ne say kim judan ni man la kalong ying menta ko mga kwa ban batay bawa halong ying jong iru dan bikil angat ka ini jing bang di tang apa makibikin lach na ka bang kadi nuan ka sport karena ka sport pla ban ka cricket ne football ne badminton ne ngamong karena sport di bus ni kanila da fla involvement hakno no sport finlaji automatically filalaji nama balai pembuat syuban bamendi pipa ban ya kaliti babia ka ban siap pro fin wa ka PUBG ngana ngapa ha ban ong ka ba fla kali ka PUBG ru ka de ka balak ta ha mata ya kina nga ibun kina kila shu wes ka jing im na jong aba bushon kan dong shrat fla ka PUBG da kana bakin laj nga gitu ya le ban mi shabar le ban le ka no jing le ka kanang ba kumara ya ka met ka paga bakhlan ba shay bakhlan ba finlaj lo ne ki ini comes ni pro khay Megalayapost.news